Dadah. Dadah. Am khalaqalakum min anfusikum azwaja al-ayat. Si, kita tengah malancingan tadi. Terus baik. Saling. Seret. Lim pada hai. Bukan. Balas. Dadah. Dadah. Aduh ngalian.
Sok atuh. Lanjut. Pan kita. Guys, baru terbiasa jalannya bro. Kawingan pakai senajang kuning. Tapi di sana saya balik nih kok. Saya mana ya? Tadi tuh ini. Oh itu di tengah antena. Sok cari. Sok tiasa ka lomba sapali ibu-ibu lomba sapalinya gede dicekap nih dua hari tiasa ka lomba sapali ibu. Duh.
punten kursi ya kali. Aku awal itu mamahi aja. Jauh gue mamahi ya. Wah, muka ramai kan di kubur. Kami yang di kubur. Sampai ke Jombo. Saya mau sekali ketemu. Orang-orang pokok batu sambil istirahat ya wakos atau lebih acara ini khalaqalakum min anfusikum azwaja al-ayah maknani Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa mini al hadis sabada kandung surah taufik hidayah mantena urang sadayana sababiah ku ngalangkungan ieu acara sehingga urang sadayana alhamdulillah biasa patepung lawung biasa patok pangwadayana selaku luang lingkup antara jajaran umat dan mudah-mudahan wasilah barokah urang sadayana biasa silaturahmi dina ieu saat hakikat mugi Allah biasa ngalungsurkeun rahmat sinereng magfirahna sehingga urang sadayana biasa kabulateran. Sehapunten anusa lebar-lebarna di sadayana kumaha mah anu sami hadir bareng hapunten. Alhamdulillah wa syukri ala ni'amillah kana jamaah anu sami hadir tos biasa luhur galuh. ونادب إليه وحرم سفاه وعذاب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا Utami secara lampasan
Ujang